ama sa in Longley District Badminton Association hingin se bai ka bu ka chu voina hianin zotlang badminton hall a kan leng luta ka bula hianin zotlang badminton club president adinga ni hi biang na kan nei dona ama sa in aming te lo soi se tin club shwai tu chen khatte me shatina nei don ni pon hun kha lo manglok se ole lo ne ke hi applaud sa kania Sultan Khan zotlang badminton club hian president ni lai kania vice president hi puar lalram tuna ania secretary hi pulal siama ania assistant secretary hi pu tilo thamona ania treasurer tangwal mona manin assistant treasurer hian pu Dominic Laurin chana te kani ala la mome hey tunlai longley badminton chanchin kan hanen hi chuanin zotlang badminton club hi tunlai a hian ni record ni chatak in nia antinge badminton club hianin ma te in lo lak chin in club and call dan chen khatte no pang lama hian tunlai tu kan kalna sa tingai te de tuna hian de MBA le neida ta trust te buat sai grassroots center hi helai muna hian khoran ya chu zotlang badminton club bu tuman ichu miron sponsor tu tan mani takhan ni ta an mani tan na tang hon steng chon an kalpui me ka chon chu center chu ni tuna hian elite center promote tuman ya lo mong kan tikhop maya chu engeni ki mani na kan vadil ni lovin an mani hat mun puila matang zokin ta hian hlan kain duem team ron offer zo kani chumi ni tur chuan kha grassroots center kha ati thatwe a che thatwe ngai chu tiam hanga an mani na offer nei thei kan ni wa nge chuna chun ba sai ta pokal me ka ko chatan hian jeremy vanal pe ka man me kani lo mi ni e chu tianga coaching center ni to chuan in hall te pon ni chatanga hi hall te pon chadeu in ya lo me ma in tuna hianin zotlang badminton club han registered players engzat nge in nei pren somna chuang het kan ya za che hi ka sei sual palang ti ka hawa somruk chu kan ting lo dewa somna chuang het kan ni players engzat tinge chhuaka tin players lak lo te in neim lak lam pang hi kan nei wak lem lo wa kan nei sa te hi kan ring to kan me chu a chuak lama aro hi chuan a hi MAP an chuaka chuan alpha kan pakhat kha kan lo chua to boka chu ania chuak pathum kan ya alut lam kan nei lo ni chu ani in players how hi nang mani veng chung ni de zotlang ni hi ni de ka hi pukui tang hian patni anom ve a unaw pu biak mo na le pro sa te unaw hi anom oma ti lo chu turakan regular player a chuan in hami veng chung ni ve kan tun kum legal tavel khanin he lunglei interclub tournament te le interclub lo po wai me te pom china khang tournament to a khanin record chatak tak in in kan sha champion hial te po kha chum khat me ni lo chum ni aniem khang te po khai nin kan sha khang eng tik kumangin champion tunlai insul nu sin cha thak deu kan sha chung te eng tinge sang bi som hi pani interclub LDBA na buat saya khan kan champion chuan sang hi som hi pathum season opening interclub a thau khan in kan champion le chuan chumi kum ve ka chuan van ni thak tak deu mai ke mani club badminton club hianin chuti hun la ya MYC chairman kan bial tu melen bok Dr. Vanal tan puyan hun la kan mi ka sponsor hok me he banner te po hi kan la tar he hi LDBA noya Longley district tan abuat sai thonin chuan men's team han kan champion le bokta sang ni pani le sang ni som ni pani le som ni pathum chung khan voi thum champion kan ya ti chuan aba kha kan han sing san nek ka nu halian tak ki chu kan nei talo club pang hi chuan lian de bera hi chu ka riat solo chuan nikum sang ni som ni pali ziak fung khan men's team khan ran sap kan ya chu ani tari deuh mai ni chu ale ala mome he kar le lama me hian LGBA season opening tournament omdona hemi tournament ayan chwa ve te intumem in chak don te ani chuan in category zong a cho intunge chwa na tur big te in nei
atira chuanin kan tuma khami ati mangchi under 19 te men's te 35 plus le 45 plus a pokan kan in buat sai chobe ka amaro chu under 19 hi kan in buat sai sat fe hu kan player pakhat thi ni apa na thona wai na kal bu tak mai kan in dai thei ta nang lo wa chuan under 19 hi kan thelo tur kan ngai tin chi tem bu men's team po kan han in chu adeu nak din kan player then khate 35 fa te 40 aba fa te lo khel thei ten in de nok to wa khan te no panglama hai ta grassroots lampang te chaw la ni set le min tun lai gap kan han nei dewa chuan men's team lampang hi kan thei che lo tura kan nga ya 35 fa le 45 plus te hi chuan in chhonge twin thei to pin kan buat sai badminton club hi intin nge in kol dan deu entina he sports discipline la chuan he discipline shang in kol dan ni ta ni he badminton te phe chu tunla ya lung le ya paron enge players te po an tam bel riawa he an ron har chwaka badminton lama tui mi tak te pon nom bel zel he discipline dang ne nan an lo wang hian intinge in kol deu bi badminton club bi ki lo me in en kol bi kan the khanin ke mani ven kal khu kha kan soi kual ka salok nga e tu ma chuanin discipline mal hian club ate ka tiang discipline mal bi hing hian club khating lo ta ni antenan Zotlang Sporting Club ti top ten atinga chuan Zotlang Youth Club ti tin an thak la tin Zotlang Games Sport Association tin Zotlang GSA tiang khan an ti ten ka han kal le ta a ke chuan Zotlang GSA an ilai khan khatinga engani discipline sang association pakhatina han ken khoman tum khan alo har sata chuan chu sang hi le som panga hi kan club din ko poi sang hi le som panga kan han chana hi khami GSA atanga discipline malte te na khate ka hanin din kuma kha kan mangta ni sang hi le som panga chu sang hi le som panga din chau angin akla pa hi chu kan lang mai la i chu ti ro le chon hai kan player te engani Tranghui Lunglei district ayo tele he Mizoram apo bing lam pha an timran pula le lian apun te ti te puti zoram siam te pula thang pa la sang te mi langsa tak te badminton khovel he gan long nei to ina ti chuan tuna club kalpung zel kan henen ko da nga hi chuanin asan pa taka han ti hi harang renga club pian membership fee te kan pe a ti chuan chumi club membership fee pe te pual tele katianga badminton lama tui mi te inti phona le masona to kong sang hi a theida nga ngi kan jong kola ni ber me alama sang hi som panga ni chani in club kum som velek kum som velek ti la hai club dang ngai to chuanin ala upalu tok lo mar chu jinai soita khan record chatak tak in lo ne ya ni champion lai te ka in lo ne ya voi vel an ka sha ro eo pe thum chu kum som le chungin record in nature me ma lom heng ka sha tin in club yan in ma chopte in ne yam entinanin he NGO anga te le koshana te po plan le project te kan lo sia ma khate ang khanin tungkum atana ma chop big lian deu te nge in ne lian big kan soi tu hi chu om lo ai de ning club hi chu anin ti thin tlang lo ne hi kan ne chu one day tournament ne hi ne khel mup jel ma hi tam te yang ban le kan tuma chuan i chimi mai ba ka chuanin ke mani club bil ngot bilowin club dang tu te mo hemi huna nei tura som lu one day tournament tho ka tin chutiang bok ke mani po khoi club ma tho tura makal chu ti te tin one day ni chi lo wa hemi club bil tournament kan te ni kuma ha kan ne kan hin khop maya chu kumina hen nei le nge kan tuma ti chuan sponsor te kan hu the ni chuan tournament le tham tak bo sai poi kan ril ro oma amaro chu nge tura ga planning lian pa kai tak ang handa hi sponsorship te hi arina na boys a boy thak de wa kan in mure dan jirin chu nge di ro mana pakata chung kan da ni chu kan ngai thak tong khanin lo inter club tournament ate le wai me nga te poi lo champion na te in lo nei to ta tun season opening tournament om tura hianin in chana tur category big mo a khanin champion in be seyem be se lo kha chon chua lo kha ni ma ya jaram be se kha lo theng vek ngam ke chu a thet lo be se lo wa chua kha chu om ji om lo wa chuan chonin
kan champion kan be sei na ani ka chong na ale ala ome tun tournament no lom tur intel na tura po tu sak na kan thane che o kan lo bak chuan LDBA foi tu te abik te hi media sel lama kan ho tu te boina me ron tloi chung an lo tu kan sai boke